LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal ikhwa. Aray en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala en juleni laɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Min salmini on salminango islam eɗen jokkitade dursande nden ka alwajiz fi aqidati as-salafi salih ahli sunnati wal jamaa hiɗen ka al aslu rabi ko ɗum ɗo wiyete al usul inde ahli sunna si innama fulanun khalafa fi l asl aw khalafa al asla aw khalafa al usula ko ɗiɗo en heeɓi tawɗi nayi nayi ɗum ko wonɗen ɗettude ɗo ina jeeya e al aslu rabi min usuli ahli sunna wal jamaa al imanu bi nususi l wa'di wal wa'id hada min usulihi neɗɗo on jaɓa gonɗina nassuji arɗi no kamba ɗi ino foda ɗum wiyete ko wiyete al wa'd ko fodore mo waɗi hunde kaari min waɗanaymo hunde kaari al wa'id ka ya on woni ɗon ko kamba mo waɗi hunde kaari ɓen waɗaymo hunde kaari ɗum sendi al wa'du wal wa'id wa'du ko fodore wa'id ko kamba wa min usuli aqidati salafi salih no jeeya e bindeje piɓe maɓɓe woni ahli sunna wal jamaa al imanu hiɓe gonɗini bi nususi l wa'di wal wa'id hiɓe gonɗini nassuji fodayɗi ɗin e kambayɗi ɗin yu'minuna hiɓe gonɗini biha ɗin imanan gonɗinal jasiman fellitangal wa yumirruna ha hiɓe feƴƴinira ɗi kama ja'at wano ɗi ariri noon min indillahi ta'ala hiɗi iwri ka allahu towɗo on wala yata'arraduna laha bitta'wil ɓe falortaɗi waylitugol ɓe jaɓata ɗum wa yuhakkimuna ɓe ñawinira nususa ha ƴiye kamba e fodore ɗin e gollitira ɗi kadi li qawlihi ta'ala waɗi jonmen o wi inna allahu on la yaghfiru surranta an yushraka bihi nde kafidete e makko si mayiɗama shirku ngu wa yaghfiru himo surrana ma duna dhalika kala ko hewta ɗum liman yasha'u wonande on mo haajani ɗum wa man yushrik billahi kala shirkanɗo allah on faqad iftara gonɗi haray o fefindike isman bakkatu aziman mawnuɗo wa ya'taqiduna yimɓe sunna no fiɓi bi anna awaqiba al ibadi battaneji jiyaɓe ɓen julɓe e heeferaɓe mubhamatun koko buumana yimɓe ɓen la yadiri anda ahadun hay e goto bima yuhtamu lahu ko o timminirante ala anduɗum ko ɗum si ɓe haɗay taƴangol wuruɗo ma huɗugol wuruɗo nde tawno fiyake jiyaɓe ɓen fof ko mubhama hatta anta bi nafsika amruka mubham an tigiri fima laaɓanama honno sakkitorta honnum faamuɗa fi goɗɗo go joni noon si tawi a faami an ko wonɗa e mum kon ko ɗum sakkitorta ɗum no wawma addude ƴagga e dow yimɓe ɓen faamina an ko a laaɓuɗo kamɓe woni tunuɓe an ko ni mayirta kamɓe kadi kono ɓe ɓoylori ni ɓe mayirta ɗum ko faamu bonɗo noon summa huwa su'u dhanni billahi azza wa jalla wowal mu'minu gonɗin ɗon la ya'manu o hoolata ko makarallah pewjoje allahu ta'ala towɗo an yastadrija hunde joomi men suynatamo hewtitomo min haysu nokku la yahtasibu kaw tanƴinaki e ngara yugol nassuji ɗum nassuji hawniɗi ɗi tawata julɗo no hani wattude hakkille e majji ɗuyta hoolare nde ma ɗum aw yu'adhibahu jommen lecciramo bi dunubihi bakkatuji jiyaɗo wa kadhalika ko wana noon fa innahu la yay'asu jiyaɗon kadi taƴatako min rahmatillahi yurmede allahu nden abadan pooma ma dama ala tawhid fannima himo wuuri e dow wotintingol allahu o wo fa sabilu najati laawol daɗalngal indahum ka yimɓe sunna wasatun hino hakkindi baynal amni wal iyasi neɗɗo on si o daɗay o wuuray hakkunde hoolagol e taƴagol wa baynal khawfi war raja e hakkunde hulugol e tanƴinagol moƴƴere nden ko ɗo woni
hakkunde al amni wal iyas neɗɗo wona ɗo naya hoolo naya taƴo wa bayna al khawfi war raja o hula o tañƴino nayo suusu nayo taƴo ko ɗiɗo hakkunde ɗo an najatu heɓoto naare makuji nelaɗo no ara ɗo hulɓiniɗi hulɓinayɗi jiyaɗo o wattana hakkil wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawahu al-imam al-bukhari wa muslim ɓe maki inna ar-rajula gorko on woni neɗɗo on ar-rajul fi lugati ash-shari'a bimana al-mar'u yadkhulu fihi ar-rajul wal mar'a kala ka wiya ar-rajul aray sonnajo natori ɗon waɗi ma qila lirrijali qila linnisa annisa'u shaqa'iqu rijal inna ar-rajula neɗɗon la ya'malu hino golla amala ahli al-janna golle yimɓe aljanna tun kono noon haray ko fima yabdu linnasi koko feeñani yimɓe ɓen kon tun golle makko ɗen woni golle yimɓe aljanna zahira kono noon wa huwa hara kanko si o maayi fewndo ɗon min ahli nnari ko yimɓe yiite o jeyete waliyadu billah wa inna ar-rajula neɗɗon kadi la ya'malu hino golla amala ahli nnar golle yimɓe yiite kono hara ko fima yabdu linnasi koko feeñani yimɓe ɓen kon kono hara wa huwa kanko min ahli aljanna ko jeyaɗo yimɓe aljanna ko ɗum o sakkitorta gollude joni kon mbo andi ko sakkitorta hay goto idan landaki hoolagol ha ɓurta landaki laɓɓingol hoore mum ha ɓurta wa qala annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki inna ahadakum goto e moɗon la ya'malu no golla bi amali ahli aljanna golle yimɓe aljanna hatta ma yakunu haaka tawata ɗon e laatata ko baynahu hakkunde makko wa baynaha e hakkunde natugol aljanna illa zira'un sina yer sogonal fa yasbiqu akkito alayhi dow makko alkitabu ko windanano kon fa ya'malu golla bi amali ahli nnari golle yimɓe yiite fa yadkhuluha o sakkito natudenge wa inna ahadakum goto e moɗon la ya'malu no golla bi amali ahli nnari golle yimɓe yiite hatta ha ma yakunu ɗon ka laatata ko baynahu hakkunde makko wa baynaha e hakkunde magge illa dira'un sina yer sogonal fa yasbiqu attito alayhi dow makko alkitabu ko windanano kon fa ya'malu golla bi amali ahli aljanna golle yimɓe aljanna fa yadkhuluha o naata aljanna ɗeɗo hadis je ɗiɗi e ittay julɗo e hoolagol e laɓɓingol hoore mum balɗe okka jiyaɗo on kulol e tañƴinaare o hula taw maayir no boniri o tañƴino o maayiray no moƴƴi o wona e laawol o timmina sabuuji wo walakin yimɓe sunna yashhaduna hiɓe seedano kamɓe liman mata kala maayuɗo alal islami bi zahiri islamihi ɓe seedoranomo ko feeñi konka islamu makko minal mu'minina ɓenna koye gonɗinɓe ɓen o jeeya wal muttaqina e huloɓe allahu ɓen oɗo jeeya ɓe seedoranomo ɗum alal umumi e dow ko feeñi huuɓiti kon ɓe inna bi annahu min ahli aljanna inchallah si julɗo mayi alal islami ino selli ka yimɓe ɓen wi'a gonɗinɗo maayuɗo e islamu o huwa min ahli aljanna inchallah hada bil umum kono sellata ka wi'e oɗo tigiri ko yimɓe aljanna o jeeya waɗi at-takhsis innama huwa min ashari heeringol ko joomi men heerinta nelaɗo yottino amma bil umum sa landama ene si julɗo maayi honto o naatoyta ko aljanna hada bil umum ko ɗum woni wa'dullah kefeero sina maayi honto o naatoyta yiite hada bil umum ko ɗum woni ko joomi men fodi ko oɗo noon julɗo waaliɗo ɗo mi anda na wi julɗo maayiɗo o naata e aljanna oɗo wona o julɗo ko julɗo oɗo noon mi anda fi oɗo ɗo no sawi goy awa piyodiri ma an a piyodiri an ronkuɗo faamude ɗum ronkuɗo sendinirde baynal itlaq wa ta'yin ko on ɗon woni ko piyodiri waɗi no serti andi si innama kala horuɗo suuma e sindu maayi o yaafante sindu maayi a suusata wiide mi yaafanama min harale a horu mum
fi hon ko ɓay ko itlaq e ta'yin wellitugol kala julɗo maayuɗo ko yimɓe aljanna o jeeya kala keefeero maayuɗo ko yimɓe yiite o jeeya o julɗo ɗo mi annda fi hon ɓay oɗo on tigiri mi annda ko maayiri kon hakkunde makko e joomi makko on hay si enen ngaaɗen anndi ko maayi kon hakkunde men nahnu qawmun nahkumu bizahir wallahu yatawalla bissara'ir o joom men ñaawata gundoji ɗi qala taala joom men wi wa bashiri alladina weltinirɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ndaareɗo moƴƴa anna lahum jannatin tajiri ɗo ko bil umum yeeto gonɗinɓe golli ɓen fof ɓe naato he aljanna tajiri min tahtiha al anhar ɗum ɗo woni asli julɓe ɓe man mata min almuslimin fa bashirhu bil janna hada alal itlaq wa qala taala lawtoɗon ɓeydo wi innal muttaqina huloɓe allahu ɓen fof al alif wallam huna lil umum huloɓe allahu ɓen fof fi jannatin wa nahar hiɓe nder e aljannaji e canɗi fi maqadi sidiqin hiɓe jonde gongare inda malikin kalanɗo jeytuɗo muqtadirin hattanɗo o hada bil umum wal itlaq en rondoto ɗo imamujo hara en suusatamo seedanaɓe hara ko imam alimu rabbani hara suusa o andi noon si ɗiɗo nassuji famama a wawa ñawde yimɓe ɓen ka ko ɗum sa ye salafu no wiya man faala kaza fa huwa mubtadi ɓenna amma fulan ɓenna la lam aqul fi fulan summa huwa waqa fi lbida ya cheikh inam farriq bayna al itlaq wa ta'yin indana nahnu lasna khawarij al khawarij yahkumuna bil itlaq man faala kaza fa huwa kaza anta fa'alta anta huwa halat nde toɓɓere no sewi nde mo ne'orali gandal janngugol usuluji sunna ɗin mettay mo faama kala naatirɗo sunna fiina fira fiyo ronko wonde takfiri sattay ha yukaffiru bil umum sa landike mo kadi fiyo yaltu e ɗum faamu tawno sattina ene na en wiɗi neɗɗo si juulata ko keefeero oɗo noon ala julde a yewtidi e makko o waye joni noon ko ni tu ñawirtamo ɗandi haɗe o juula min de mi anda men yewtali joni yewtidi e makko awa so yewti o yewtima gila ɗon ko haɗe o juula a ande kono sa ñawimo a yewtida taguɗo leydi e kammo wi'i mi ñawatamo mi waajaki mi wowlani ara ɗetti daraja mo joom men dettali jiyaɓe mo wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula o wi rusulan mubashirina wa mundirin bi alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul ta ñaaw hay goto yewtale mi sewi ha wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man mata wa huwa ya'lamu kala mayuɗo harahimo andi annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna o naatay aljanna hada mutlaq hada am si a dartike ɗo ñaawgol julɗo juulaaɗo ka juulirde ronda hokkintinna ka berɗe ko ɗon darnatama ñaawgol yanuɗo e majjere e julɓe ɓen aduna ga hara mo wuuri ko nafsu sey subhanallah sewi koy joni imamu juulirde nden salli on sikke en landata ko si ɓen no juula ɓay kamɓe wonen nodduɗe julna e si o maayi en juulimo ka juulirde ɗon en rondike moɗen fokkiti goɗɗo e ahi ɓe naato e aljanna ɓe a wiya hi naaka naatoɓe aljanna ɓen wonɗon ɓe naɓude ka ɓerɗe julɗo ɓe na kono haɗi taƴa ko ɓayri mi newnanaka toɓɗagol oɗo ene ɓe wino mo waɗi hunde kaari ko keefeero ɓeeɗo ɓe waɗi ɓe ko heeferaɓe ni o we fi hon ɗum toɗɗagol ɓeeɗongol no woodi ko heddi ko imma min mi wawata ɓe toɗɗaɗe ma ɗum ɓe toɗɗaka taw si toɗɗaka noon sabuji toɗɗorɗi ɗin si timmale makko woni tamamu shuruti
وانتفاء الموانع من حكم عليه فقد ظلمه واعتدى كما سننيرن الإطلاق والتعيين كسننيرden ɗum wo en wona huluɓe reedu ka ñaawugol yimɓe ɓe wandi ɗum hanaka suusede neɗɗo hanaka waccirede asi on hulata on ko gorko heferɗinnayi tum goɗɗo waccirtake ɗum de mo waccirama ɗum ceerno haraɓe waccima ha naatinge andigol on ko gorko billahi hay siide huɓɓiɗo o naata e may on ko gorko no siite huɓɓama ɗo joga ka o naata e magge on ko gorko on ko feetuɗo wiyete on na gorko gorko ko rentotoɗo ko lorra waɗowo ko nafata wo yashhaduna yimɓe sunna no seedo bi anna al kuffara heferaɓe wal mushrikin wal munafiqina e nafiqiɓe min ahli nnar aw man yadinu bi dinin gayri dini l'islam iɓe seeɗo kala dini norɗo ko wona dina islam ko neɗɗo yiite fa huwa mukhalladun fi nnar ko heddoytoɗo ton in mata ala dhalika so maayi e ɗum aw man mata ma ɗum on maayiɗo ala shirke ɗo shirku iɓe seedi wondema dakhala nara o naatoya yiite ngen kato an aw man adahara ma on feññinɗo alkufra keferanka al akbara mawum ɓurgu janɗude ngu hokima alayhi bihi o ñaawitirte konko o waɗi wa umila muamalat al kuffar o gollodiral heferaɓen ka aduna ga ko waɗi qala llahu tabaraka wa ta'ala waman yabtagi kala on ɗaɓɓuɗo gayra al islami ko ana dina islam o watti ɗum dinan falan yuqbala minhu jaɓantake ɗen golle wa huwa on ɗon fil akhirati kala kara min al khasirin ko jeeyaɗo e perduɓe soyuɓe ɓe wa qala ta'ala jomi men wi walladina ɓennan ɓe tawta kafaru ɓe yeddi wa kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayeje amen ɗen ulaika ɓen ɗon woni ashabu nari yimɓe yiite ɓen hun kamɓe fiha toon khaliduna ko ɓe heddotoɓe ɗeɗo ayaje fof no gasa jonɗen faamude ko honno ɗe firirte hadihi ayatul itlaq wa ayatul wa'id wa qala ta'ala jomi men o wi inna alladina ɓen kafaru yedduɓe min ahlil kitab jeyaɓe yimɓe defte wal mushrikina e shirkoɓe fi naari jahannama jeyaɓe yimɓe fi naari jahannama ɓe jeyoyte e yimɓe yiite jahannam khalidina ko ɓe heddotoɓe fiha ton ulaika ko ɓen hum woni sharrul bariya ɓurɓe bonde ko joomi men tagi ko ɗum ɗo haala kullu haala min babil itlaq ko ɗum son yiyay aray e nassuji ittitayɗi on yiiɗo joomi wi inna alladina kafaru min ahli lkitab walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina summa tara assalaf yakhtalifuna fi atfali lmushrikin ala tarawna hada summa haulai al-atfal min awliyaihim koye mawɓe maɓɓe ɓen ɓe jeeya ka kono salafu aray sendidira hakkunde mawɓe hellifaɓe e keferan kakungu laakara e ɓe tawata ɓe maayi tawi anda fi diina kan laakara aduna ga si ɓiɗɗo yahudujo maayi ɗo a suusatamo juulude fii ko bobo hellifaaka ka nasarajo men majusijo men kono joni sa landama ene kumbobon kun naatoya yiite ɓaynene makku nge baaɓe makkum ko heferaɓe a suusa wiide hi a suusa ɗum kono haɗi juulamo ko ɓayri gollodiral ma e makko ngal aduna no serti hakkunde gollodiral makko e joomi makko ngal laakara ko jonnaɗa ko ya gollodiri e makko ga gollodiral keefeero acca ñaawugol mo ngol laakara joomi men ñaawa mo waɗa mo ko heeferaɓe waɗete kon ma waɗanamo ko faalamo waɗande ko kono a taƴanta joomi men ko waɗoytamo seyno ko ɓuri mawnude ko wowli nde toɓɓere sen heɓi waktu hara en amali wasondire ndaaren nde yahen ka tafsir imam ibn kathir al-mutawwal firugol aya wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan e suratul isra oɗo ayatu imam ibn kathirin hino janti ahlul fatra atfalul mushrikin e kala yaaduɓe maɓɓe haa gasi e ley oɗo aya
ما دون كطريق الهجرتين وباب السعادتين الفصل الأخير في الكتاب كبم بجانتي دون التوي hiɗen gollondira e woɓɓe ga muamalatal kuffar kono hara en suusataɓe taƴande ko kuffar taƴante ko laakara ɗum e ŋaccira e joomi men ka atfalil mushrikin waɗi ahlul fatra no woodi si neɗɗo maayi kal diina arali taymo a wiyata ko julɗo si wona o julɗo ko o keefeero kono a suusata wiide ko keefeero watte annduɗo kon ko ɗum o waɗoyte hari o annda ɗum ɗon heddoyto hakkunde makko e joomi makko kadi goɗɗum ko ɓen woni ahlul imtihan on anndi ñawgol yimɓe ɓe no jeeya ko ɓuri sattude ko dewal joomi ma ngal ɓuri welde fi aysa ayni ɗum si a annda ɗon ɓurata tonaade e di naatugol ñaawgol yimɓe ka perdata to ɓay mo toñuɗa o koye ma ko ngittoyte hedda naareɗa gollude ko sendo e tooñowo ko ɗum woni rewde joomi mum yer ko jaɓa o koye senditoy si neɗɗo noon naati e leydi iwi leydi ari e leydi ɗaɓɓugol arkise tawi ko golli wo wi'ama jooni sa naati menen ka leydi ɗo fiyen faamu misal ngal menen ka men ɗo sa naati haray ka yaata o a ɗetta e tun oto jawa e tun a yoɓata paas men tiiray luwaasi men tiiray a hoɗa e tun dépense a yaha tun ɗetta ka magasin ma ka bitiki sa nawni a yaha tun ka laftani men tiiray huy mankata si a tewtike on tiiray a wonay ɗon golla haa tawa heddora fuu si ñande hootata tawa harɗa golludeɗa heɓude kono a sendi fuu joni sa fokkita wi joni a ndaare ko joli heddi ɗon ɓennanɗa duwaga 500 000 enno ɗum heddi mi faala hootude kamen fuuta addi mbuɗɗi ɗin ɗa ñawliga 500 000 honno yarata jogeemo taw haray anndi leydi moƴƴi e ma on anndi no woodi iwirooɓe noon aduna ɗo yaala kara kaaɓe ala almuflisun hadisul muflis akbaru shahid o yaha yo naɓora baraji ko timmi baraji julde baraji zakka baraji hajju baraji timmuɗi machallah hara himo toñuno himo yennuno mo sabotuno mo hibbuno ƴiiƴango mo wujjuno jawdi o mo waɗuno o ɓemɓe daro joomi men sendi tanaɓe baraji makko ɗin coggutoñe ɗen haa baraji makko ɗin lanna few woɓɓe wiya joomi min noon haa jooni koye mi hettaali o no joganii lan joomi men wiya jooni o lanniri ko sende bakka ko baraji ko addori ko lanni jooni ndaaru e bakkatuuji ɗi addorɗaa ɗi ngan kadi ɗuytee ɗon mbay ɗum ko dongal o rondo aray a yoɓiimo kadi o waɗirane ni nelaaɗon ɓe maaki ɗon anndi ko mboni perduɗo e mofte anɗen sahabaɓe wi men annda ɓe wi ko oɗo golluɗo haa timmi ko naatiro e aljanna yey senditani yimɓe ɓen fof rondi ko naatida yiite o perdi wallah hon dandu en ɗum ko wonta sabu ɗum ɗo fof ko haqqeji yimɓe ɓen si yeebama tum ko kama ittoyte ko ɗum kala mo ukkondirɗa ɗo wiyen acci ko allahu on ta jaɓu accon kakama ittoyte sa naɓorali o ronde bagage makko ko naɓori moƴƴa réguléga ahi yaafo gaynon nga e himbuɗi maɗi gaynon nga mi tori kama muññanolan gaynon nga ko naɓorɗon laakara wara e moƴƴa innama taamulu hunaka bilhasanati wassayiat en faami ko ɗum si tawi jalla wa ala o wi e haqqe nafiqiɓe ɓen o wi innal munafiqin fi darki l asfali min annar nafiqiɓen kaka koose leyleje wonoyta ka nder yiite ko toon ɓuri wulde heferaɓen wona dow maɓɓe a jarana allahu minha wowa ahlu sunna wal jamaa yashhaduna eɓe seedano ndaare moƴƴa ko ɗo yimɓe sunna e rafida ɗuuɗi sonko ɗo rafida no jeeya ko sali ha waali ka leydi o hadis Abu Dawud o wo ahlu sunna yashhaduna seedano lil asharati l mubashirina ɓen sappo seedanaɓe weltinira bil jannati aljanna kamɓe ɓe jaɓi ɗum kama shahida lahum nnabi wano nelaɗon seedoraniɓe ɗum sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa kullu man shahida lahu nnabi kala mo nelaɗon seedani bil jannati aljanna ɓe toɓɓimo shahidu lahu biha yimɓe sunna toɗɗotomo sappanomo inna koye yimɓe aljanna o jeeya
ndare hadis ardon ka sunan abi daoud nelaɗo ñande goo ɓe jooɗino ɓe maaki aboubacir fil janna ɗon anndi ɗo welata rafida ka na ɗum ɗo no metta ɓe ɓuri nebban wulɗan e ɓanndu sa wulni ndiyam nebban haaɗan fati ɗon anndi nebban no wula ɓuri ndiyan ka ɗon anndi ɗo nebban si wuli tigiri iɗan wula ɓuri ndiyam si sunnay kadi nebban ɗan no sunna ɓuri ndiyam si fof fati sa wulni nebban haaɗan fati par a hibbiɗan rafidijo haray no ɓuranimo nande aboubacir naata e aljan ɓeeno sali ɗum aboubacir mi annda ko ɗum aboubacir bonni ɓe kono ɗum no tiiɗi ɓe yii daalile ndaaro ay ɓe anndindira ha hande ɓe watamo wiide aboubacir siddi ko ni wa'u min nanu tum ɓe yeetime ceerno sa naɓori ɗum ceerno si neɗɗo naɓorali ko laaɓi laakara laaɓoyede ndaare hadis o wi nelaɗon maaki aboubacir fil janna go'o wa umar fil janna ɗiɗi wa usmanu fil janna tati wa aliyun fil janna nayi ɓe yaltina e ɓeeɗa fof ɓe acca ali ɗo rafida wa talhatun fil janna wa zubairu fil janna wa abdourahman bun awf fil janna wa sa'ad bun abi waqqasin fil janna wa sa'id bun zaydin fil janna wa abu ubaydata amir bun al-jarrah fil janna ɗum ɗo ko bi shahadati rasulillahi wa in lam yarda bir rafida ay si rafida welaka ɗum nayi fus si nelaɗon seedi ka ceerno are gesi nelaɗon ɓe maki ɓeeɗo fof kaka aljanna ɓe sakkitoroyto hay si mettimo metti wo wakat gonɗi sabata tabiti naare kadi li kasirin ɗuɗuɓe mina sahaba e morde sahaba ɓen ashahadatu seedanagol ɓe bil janna ka ukashatu dun mihsanin ne ñande jannguɗen mo ka fathul majid ka ukasha immi dari inni ya rasulallah udu llah an yaj'alani minhum ɓe maki fa anta minhum hadihi shahada anda jeeya e maɓɓe wowa abdoullahi bun salam ono jeeya e maɓɓe wa ali yasir ammar bun yasir nene babi mana baba makko yasir e sumayya nene ammar ɓeeɗo tato nelaɗo rewno makka tawi hiɓe lette abou jahal e umayyata bun khalaf e ubayyu bun khalaf no letta ɓe lette muusuɗe ammar e yasir wi nelaɗo ndaare ko ɓe waɗata men nelaɗon ɓe maki hay fuy mi wawa ɗum fewndo ɗo kono noon miɗo jonna hunde wotere yomi yeeto on sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna muñe joomi men okki on aljanna muñe ka nelaɗon feƴƴi ɗon ko ɗon abou jahal wari sumayya wari yasir acci ammar ɓe firti ammar wowli ko ɓe faala kon o dogi ari ka nelaɗo o fillani nelaɗo joomi men tippini man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha fi ammar ibn yasir ɓeeɗo ko seedanaɓe wa bilal ibn rabah seedanaɗo aljanna nelaɗon ɓe maki bilal mi naati ka aljanna mi teppe ma yeeso an ton kon wonɗa wadde o wowli hada shahadatu lahu bil janna wa jafar bun abi talib no seedana aljanna wa amru bun thabitin no seedana wa zayd bun harisata no seedana wa abdullahi bun rawaha no seedana wa fatimatu ibnati rasuli alayhi salatu wassalam no seedana ɗo rafida no tawti yimɓe sunna ɗo wa khadijata binti khuwaylidin no seedana rafida no tawti ɗo wa safiyata no seedana rafida no tawti ɗo wa hafsa no seedana aljanna rafida no sali ɗo wa jami'a zawjati nabi sonnaɓe nelaɗo ɓen fof no seedana wa gayrihim e ko wona ɓen kasirun no ɗuuɗi rafida no sali ɓen fof wa radiyallahu anhum ajma'in yo allah on wele ɓe fof hayso welali rafida wa amma man ja'at an-nusus on non mo tawata nassuji ɗin ari humpiti bi annahum min ahli an-nar humpiti ƴi'al wondema kaarijo ko yimɓe yiite o jeeya fa nashhadu lahum bidhalika en seedantoɓe ɗum ara en hulita minhum abou lahab si goɗɗo landama on ayna huwa taqtaw bi annahu fi nnar
ko ɗum joni men humpit tabbat yada abi lahabin wa tabba on to hoɗoyta kanko tabbat a yiite woni abou lahab ko noon o wiyete abdoul uzza bun abdul muttalib o yi oɗo ko bappirawneɗo ka a yii ka na abdoullahi ibn abdul muttalib woni baben nelaɗo o yalɗo abou lahab e abdoul uzza bun abdul muttalib o yaali soro maɓɓe ko goto ko ɗum si abou lahab ko bappa nelaɗo wo wamra'atuhu ɓeygu makko o wiyeteɗo ummu jamil ko noon o jammano kono himo wiyeteno arwa bintu harbin kono ko ummu jamil o jammano wa gayruhuma e ko wana ɓen ko waɗi jomme wi wamra'atuhu hammalat alhatabi fi jiidiha hablu min masal wo min man sabata fi haqqihim dhalik kala mo tawata tabiti e haqqe makko seedanagol mo aljanna en seedoto kala mo tawata tabiti e haqqe makko seedanagol mo yiite en seedoto kala mo wana ɗiɗo ɗiɗi o seedanaka aljanna ma yiite en suusatamo taƴande bi aynihi mafhum wallahu taala ala wa alam ɗe wawi daradena inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu taala ala wa alam ɗe wawi daradena inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu taala ala wa alam ɗe wawi daradena inchallah LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal